Bishkek shahri Yusmail komandasi. Bişkek'ten yol gezdir okmuş kızı düş gördüm gecelik akubağım düş gördüm. Assalomu alaykum, Bishkekdan kelgan Yusmail komandasi. Qandaysizlar? Jigitler. Mana uşuncha Bishkekdan keldik biz. Ostoklar bizga bir kubok bermedi qo'y bizga. Ya o'sha bermadi qo'y kubokda. Bermedi qo'y. Bir berse bo'ladi qo'y deydi ya. Ma'qul hech xafa bo'lmanglar. Bizga ostoklar kubogini bermegeni menen. Biz ostun merin Bishkekka olib ketib qoldik. O'sha yetishgandik. Bugun ostok qancha komanda? 5 komanda. 5. Bishkekdan biz жалгыз, ha? Oshonda bugun 5 ga 1 bo'ladi ekan, ha? Qadrak hem uyat demi bir komandaga 5 komandani qo'shib qo'yib qarab o'tirgan. Tur emasmi bu? Tur emasmi? Voy, tur emasmi? Assalomu alaykum, xo'sh. Barsizlarmi? Tushunmay qaldingizlar, bu bizning sponsorning balasi. Qalagan holda kirib chiqib turadi shunday. Tushunib qo'ying. Ko'ngil burmaylar qo'ysin. Yaxshi. Jigitlar. Bugun kubok olish uchun biz bunday hayp yaratishimiz kerak. Hayp? Hayp qilish kerak-ku. Kecha kvartirada hayp qilmadik-ku. Al hayp emas, al kayp bo'lib qoladi, kayp. Jigitlar, mana Oshqo kelamiz. Ko'ngilli jigitlarning kubogichu. Washington oldi. Washington komandasini bordi oldi. O'zbeklar oldi. Qozoqlar oldi. Biz ketdimizmi? Qodir aka, Washington meri chalyapti sizga. Alo Qadir. Mına Bishkekten 4 jetim barat qarab qo'ychi shularni. Ata kanında bütkün balamın kabullaykan sal. Vermeydi odam o. Nega vermeydi? Özüne sura vermeşini. Sizlerge deli vermeydi o. Vermeydi. Bana qaysi komanda? Yusmail. Smile Club o'xshashganmiz. Sizlar komandada qancha o'singlar? 300. 3-chi qana? Buna 2 ga juradi. To'g'ri. Unda xol starto 6. Nega? Erkektam 2 ga juradi. Qandaysizlar qanday? Tushunib qo'ying. Kim? Bu bizning sponsorning balasi. Qalaganda kirib chiqib turadi. Mına zalda Washingtonning ko'rmandari bor, bir qo'l chop qo'ychi. Washingtonning ko'rmandari. Tarnadanning ko'rmandari qo'l chop qo'yish, Tarnadan. Aytdim-ku, bular bugun da bermaydi. Basıla ketdi. Stop! Tur. Qayoqqa ketdi? Bugun chempion bo'lish uchun Qalstar to'g'on jamandab emas, maqta o'ynash kerak. Qantip. Misoli, Ernest Ayashdan matnan kino tartish kerak. Qanday kino? Ernestning qizining mahoti. Anda. Erta kelgan Ernestler. Buna Ernestning ko'z yoshi. Men sizga qara Ernest. Jigitlar. Pusto Ernest. Men bu yil siz Ernestga tiyam. Shunda kino var ekan. Kino. Na ko'rdingizmi? Emi Abay og'amizga maqal jasaq bo'ladi. Qantip. Abay aldı intimaq. Mende zor var. Жақшы Абайға bir qamchi, Jaman Abay жоқ da Jaman Abay. Mende var. Baş kesmek var, Abay kesmek çok. Jigitlar, tak. Qiz bor uyda, Abay jatmaydi. Sen qaqta bilesin, mo'sh jatat. Ko'rgazmay jatot. Kerak bo'lsa mına jallovatlar bizchi. Jengish akani ırdatib qo'yganmiz. Qana? Çalalabat menin günüm Çalalabat Bizler mına Ernest Baykan'ı mına ırdatib qo'yganmiz biz. Yangir. Bularni Kerim Turapov ırdaydi. Biroq goloslar jamon boshqa. Baldar. Bugungi kubok kerakmi? Kerak. Olib beraman anda.
Bunu biz деле билгенбиz. Bunu чече турган адамдар бар да. Ким чечет? Кадыр ака. Бар чакыр. Кадыр ака. Сиз чакыртат го. Барбайм. Барбайм дейт го. Барай. Кадыр ака айрым дейт. Жоқ, сизди эмес. Алып келбесең мени айрым дейт. Барбайсызбы? Келбейт экен. Кадыр сен жашоогон кат эле жаңылыш болдуң го дейм а. Я видел, как твоя пушка заряжена, не стреляет. Представляет, но не стреляет. Паршивый Мынаны ким тартат? Асатпы, пасатпы, мага кыркып жибет койчу. ТикТокко салып коеюн. Балдар, муну Кадырга чечпейт экен го? Ооба, муну негизи калыстар тобу чечти. Калыстар тобу чечеби? Ооба. Калыстар тобу? Юсмайл Бишкек, кеттик! Рахмат. Биз Бишкектен келгенде оштук досторубуз бизди кантип тосуп алат. Ош сонун экен ошо. О, жетимдер келдиңерби? Ата каныңда бүткөн баламын. Кыз жигит парктардын биринде. Рахмат. 1941-жыл согушта болгон окуя. Ташта! Жок досум, таштабай. Таштап өзү кете бер. Жок досум, экөөсүн досуңуз үчүн таштабай. Экөөң ролуң алмашканда сен көтөрөсүң бул. Мен Ташта досум, ташта. кой тур да бир аз чылайын. Ташта досум, мени таштап кете бер. Ошентет окшойт. NPC. Балдар, бүгүн кубокто алып чемпион болуш үчүн оштук болуш керек экен. Мен түбүм оштук. Биз оштукпуз да. Же Өзбекстандан болуш керек экен. Же Казакстандан болуш керек экен. Мен атам негизи Казакстандан. Калыстар тобу көрдүңүздөр да. Эгер бүгүн биз чемпион болсок, 5 команда чемпион болот. Ошондуктан сиздерге эч ким капа болбойт. Сиздер менен болгон Smile Club Юсмайл. Чоң рахмат. Бүгін екі команда биргеликте биригип оюн көрсөтүштү. Булар албетте Бишкек Юсмайл жана Жалалабад Smile Club командалары. Кол чаап коюңуздар.